Hello guys! Với nát chuan karon mukbang do na avoi khat na tan spicy noodles de pork rib hi the ethnic kitchen bong ko na minya tuan karon mukbang don ani. Ka hupur ve em ka jam em ma se karon ei don ani. Và với khat na nya ka thiam lo jang dak pun. Athak ve de wa kalau in daw ni bon. Hak box ya. Atui box ya.
alum ka tito lutuk ani atul ko mai se ko kita breadbox ya ina buai khap lewa hi alu ani karinga ka chiang cha bela tu ko mai thảo với cái ngay là qua cái đạt lại đốt đôi này nè thảo lại hết thảo boxy tui boxy spicy chu ka ei zo thei me nga ma se pork repeat chu ka ei zo thei don lo ni a thak lu tu ka thei thak camera ka ei nga bak si lo ka in shoot mai ka nar spicy chu ka ei zo to don ani
spicy chuk ai zo ma se ai zu le hang ka dari mai nga at hak box ha tui box ha ti deu che có channel in lâu like anga in lâu subscribe về vek don nha o có channel khá in lâu like anga chuan in lâu subscribe anga chuan notification bell khami lo on sak vek bok don nha chuan mi lo subscribe sang ne ku la o kia camera vele ko hit ka tv lo le ka ma se I karon TV chin shim shim ma du'a tang karon e yani in lo like nga in lo subscribe vek don nya athak lutuk ani ka thilei camera han e ya tan ton ka off put me do subscribe my channel. Thank you.